Voin hian Chief Minister Pulol do oma House omlova omlo chante speaker in ron sei to a omaro chu omlo ma sela a department chana zona te alut thau boxi a chuwang chonin Home Minister puke sap dangan tuna hian zona a chang me kani chi pe kani to em ti ania UC hi central atanga fan sangson tu te ne na in pia ka a trul anti ang zelin pek thin ani chu chan na ani ten samphai south bial tu member zom tak puklemena zo na kha chang fu lo palang ti ka lawa khongai takin pu speaker han repeat le turin ka ngene pu speaker ka zona omzia kha chu tuna existing jail ho district jail te central jail te sak thatna turatana fan allocate omsa tamtak omsa ni hriat khang ho akhanin tuna an jail omsa hi sak that mai na turnge ania in dailona anasia mani loka central jail kan tlo te po khan tang le design accommodation akhu kha ai khan ale deu tho taman lo tang an lo oma khang teng te ngai tu khanin tuna fan allocate sa hianin sak that mai pialam panga sak belna extension additional accommodation lampang kha atel don empty ka zona ni spear ole usab dona sang them san pu speaker achiang ta sasi patuan tuna zel rang rang te han sak that na han thuam na ani tel bokanga atan hian sen thalatanga kandon saski patun noya kandon hi weiber che somnga panga ania hi district zel pariata simsom ania zel rang rang te hi amuna tlo tu kanin siam to a tin DPR siam turin khoilai nge siam that ngai ne khoilai nge thia veka sak that ngai ti hi kan en chuak vek to a chumiang chon DPR po siam ania chu hemi cross somnga panga ina adai tok vel tur ang hian angai dam thei zual lai te chu ngai dam an ni anga tin thuam that ngai chu thuam that an ni anga replace pop ngai chu replace an ni anga chu vaibel che somnga pangai na adai tok tur ang khan siam rem ani pu speaker khoi takin UC lai he poimo riawin ka hria kan house leader hi omlowa so fortune khani cheng khat ma la mang lo le asum po implementing department pola thleng lo emo a drawing le estimate tender pola omya lawa first installment ton to mangzo anga ron pe mai rawi UC central Sawrkar na ti ni chuan at ti tu ate ming kha chu soi chi lawanga ma se an tinge tak takem ti live vel hi ho sen hriat chen wa chak om ve zia ka ti pudo ma omlova khati reng kha angai lam le don ro ngai thlale la kong aron zona kha UC Integration Certificate chungchang ani ngai thlale teng khat ma la mang lo le asum po implementing department pola thleng lo emo a drawing le estimate tender pola omya lawa first installment ton to mangzo anga ron pe mai rawi UC central Sawrkar na ti ni chuan at ti tu ate ming kha chu soi chi lawanga ma se an tinge tak takem ti live vel hi ho sen hriat chen wa chak om ve chang the ge mo zia ka ti te omem khai khachu dia kan GD minister omlowa GD minister chan tura ngai tela kan home department chak minister khachu ani chan thei chin chu chagai ngai le tu na chuan chan clear veselat Chief Minister omlo lanin purwa ro mo lo in la king vetero star question number sa som chang thei lo ani kha member zom tak pusi ngun lian sunga so turin lo somang hei po ngai nom le tura nga yang pu speaker galome Home Department sangtu minister sanatana ka zona star number za som ruk na chu ena Sawrkar hian Raltlan te biometric achin sia tumna anem
bina lo nei ta se engtikatangin nge kalpui atum sina engtin nge mala ka tum dan kim chang takin menhil them ti ane pu speaker sang turin home department chang tu minister pu ke sab dang lo somang pu speaker long tai wes bial tu member zom tak pusi ngun len chunga zo na chan na chu heng hi ani e pakhat na Raltlan te biometric data lak chung chang hi central Sawrkar thu chuak ania hemi chung chang a hian Ministry of Home Affairs nena indoor mekani tin zona pahni na Ministry of Home Affairs nena indoor ton mek ani awangin engtika nge ti hi soithei ani ri lo zona pathum la channa Ministry of Home Affairs nena indoor ton mek ani awangin tumdan kim chang po hi soi mai thei ani ri lo ti ani e ka Raltlan biometric enrollment chungchang te aron soya ni e biometric enrollment ni te crime te lo thlenga hetianga thila lo thlenga in chui cho zung chung nang hana tangkai tuna kan UID kan ti adar te po lo ni ta sela heng te po hi an siam chan tam tak jinga pakhat chu khatiang kha anti kha ania hel han chui cho nan te lan tre zun nan ma se thil ka transparent to emema tuna hianin mitam tak chonin mitam tak kan ti lo jok te mi than kha chonin human rights bo chena ni te pon lo ti ani adaron chu tir khanin UID lak tirvel khanin amaro chu atangkana tam tak te po oma tuna po hianin crime thila lo thlenga chutianga tan chonin thil thatak tur ni in alangani amaro chu hei diaspora te kan tia mizo diaspora te annia chu wangson engchin nge thiar han hi har viau to in karinga pon ni sela ram froi tu ten an ti ni chonin thatawin thila chok le mai thei tura te po ngai la athange thil thatak ning ka thile po le zo bel na zo turin zo no nei tu minister pu si ngun len chu lo somang pu speaker ka zo bel na china kan phar zuaw na akha hemi ka zo na nen hom thawani wangin chang thei tura ngai la tun lai nai te hian zel tang tlan suak nom le ta em zel tang te hi tlan suak de rang mai hei lung lei lam a VDP te ina thu chu an siam hian an om ni na langa zel chunga hian zel tang te hi zel tang le zel tang hi anin veng mai thin ni omin alanga helai te hi enge ni achan thok tu lam si force lam kanin dai lo wange tikha ka zo belna pakhat na ania hoi thlak ve zel tang le zel tang in veng ti chungchang kha hei Mizoram Sawrkar hnoya om zel kan ti te chu thuran ni selatin he tilama arong bolna angaya home lo din te anom nuala he tianga te chon hei a senior pol hi chuanin anan om rei nu khanin chachum tu aten kai sanga tin gada te pon kai sanga khatianga aron lut tharte le a senior to te invent ton na kha chu thilpa nga yang pon ngai thema ro chu zel chunga her chuanin a him lo le don ani thil tak tak ani chon home minister ina chan na ngai thak cha kom to ve tin hey on radio news ni som ni le pali jun sang ni le som ni le pali khan home department hian Raltlan te biometric enrollment kalpui tura hian central Sawrkar in ati huna kanin pe ti ania central Sawrkar ateng hen engma biometric ti na tura hi alo amlo emmi ti kha ka zo bel na pani na nia apathumna chuan Myanmar le Bangladesh ram buai wanga kanu naw Raltlan Mizoram chunga lo lut don din huna Mizoram chunga engzat nge om identity card ID mi engzat ne na nge pek ani to panina central Sawrkar atangin Raltlan chan puina cheng zange mu ani to ti ni apathumna chuan apangana ni to zok chu kanunaw Myanmar le Bangladesh rambuai wanga sahimna zonga local Mizoram lute hi thon kir an omem to bera chuan Mizoram Sawrkar lai puin Mizoram Sawrkara Mizorama Raltlan omekte
dana athona sem tur bu fai aron pek kha engchen nge sem ani to sem zo ani to nge la sem zo lo ani engtiang nge sem dan kha kalpui ani ti kha zo bel na ni lome ne so bela zo turin member zon tak tu puti bc lo den chu na so mang pu speaker kalome Raltlan chung changa zo belna te mai la tu ma toy te nei kan du chu tu lai topic lian tak mai ania kan rama lo thei lo na wangin thenom rama tangin kan u nau ten min bela kumenga mo cha thei kan han cheng ho chu ania amai ro chu kan en kol dana le kan in en kol dan shim shima hian ngai tu na thar ngai ya nei a hun to le in alanga kan biala peichuan school hial teral klan in a sangin andina Sawrkar school a po lut lo ten an han oma chutiang bokin a reality tak tak ngai to kan ngai ka sia champhai khwa kania champhai pa kania ko san sa khwa ti thleng po hian nakin lama min la ngong tur thui tak a om thei ni in ka sia heng hi tuna kan address wat lo chuan nakina hian kan resources nei te a limit sia kanin chu na tial dona ezon na dap konga le ele barwa konga ni se keini ain antaf zoka chu tu na hi chon kan tha zalen maya veng tinate boina te pokan han tok ta zeu bok nen dan le sai en kol na noya omumal lo zok te anina te tin survival instinct nei thazok anina te tundin huna hian langoi ri maila keimani tual chung inen kol na danain har satna la tok mai theidin huna kanding ni in ka sia hemi konga hian pu speaker home minister changtu nena ka zo bel na chu heng ral klante en kol dan tu rahi biometric enrollment pia lama an chen na le anom munte an thil ti dan tu ra te khotanga an chet vel na le tundin huna chuan hun sang an pe man sin kualan du huna barman tlan le ta ral klan pon ni che lo ni tuna tamzo ki ju sum don nan min mangani bermaya heng mi te khwa khira khau zoka en kol na tura ruwa man na mo mal tak kan Sawrkar hian anem ti kha ka zobel na ni lome a khong ke ka khop maya atirat puti bi se thil ron soi kha Raltlan in school an din han ti kha amak ang reng katia engtin nge registration pon hu katia ni chuwang chuanin Sawrkarin a pe lo chon tunge mo phurtu te ti te chu hriat chu har velo tura ngai le tinge minister na channa kan ngai thado na ni le zo bela zo turin pi beril wa nei sang in so mang ni mo zona pu speaker kalome ka zo na zo tur hi a zo na nei tu khan a ron zo tel thuak to amaro chu zo dana khan central atangin tranpuina ti khani a keina kan home minister zom ta ka zo tur chu Sawrkarina Raltlan te chom dol na tranpuina kan pe thin ti kan ria chunga chuan engchin hinge kan pe ka tranpuina engang tinge kan pek a Mizoram Sawrkar angin ti kha kan zo bel ve ni kalome zo bela zo turin member zom tak puti lal hin puya vola nem zona pu speaker kalom hle mai ka zo bel na chu hey open jail hi Mizoram Sawrkarin nei tur deuh tein ma la deuh ni omin alanga zirchian na te nein open jail a palak dan tur hi ruam han na deuh omin lo shiat ania vaina hian kan home minister zom takhian Mizoram a hian open jail hi kalpui tumna a omemi enge a thatna tur le an ruam han na deuh te a omem ti kha ka zo na masani ta sela ti chuan hei am veng jail hi ti danglam tumna deuh te amun son deuh tumna te po om deuh ni na langa hei hi thu chiang jok min thil them tuna din mun nge son tumna te thazo ka siam dan te Sawrkar hian malak na niam ti kha ka zo na ani kalome
lo ma me kan minister kan somain e vena kan member Dr. Lorraine Lalpek liana kha zinga tel ro khona ban tel thei don lova information kan nei lo ban kan soitel la tira khan kan deputy speaker hena lo in report a house chief tan kan soile lo kani le a thei ang sang tu kha kar ki kang ren khoba a home department sang tu minister bo ke sap dang la somang pu speaker klome zona nei tu member zom tak pusingun lian chunga zona tun nai te a zel tang tlan chok an omen ni ti kha lunglei district zel atanga tlan chuak an oma man le to an ni e so chan na ani tin azona dang biometric chungchanga radio ina puan danin Mizoram Sawrkar chuan Central Sawrkar en peivele Home Ministry in peivele bulkan tan theyangan ti puan ani sia ti ania Ministry of Home Affairs in len peilo ani atira minti tir tum portal kha innor kirna tur lam hoi ania wangin objection kan siam ania Mizoram Sawrkarin hei hi chu criminal case nei te chin chiana atana portal ania Raltlan mimang angte chin chiana atana man rem sang ani love ti in ron na kan thelu ta so wangin khatiang displaced people ho refugee pon ni lawa displaced people ho chin chiana tan chuan chin chen do ni pon hetiang hini selati in rodna te an juk siama chu an la ron chang lawa central en ron chan huna mi puiten a sarkar na pom thei tur chi ani chuan bulatan thei apong apuin biometric identification ti hi nial anilawa ati dana ero chuan thalo nia hriat china state sarkarin tran na bik tran na chin ani tun din huna hian engza chi ange kan ni ti hi Raltlan te chir hi har khop maya ni tin hian mai ni lavendar kar tin hian ain ang thei lawa a chan chu ramri kan han nei ve te mewa ram thenom sarkar kan nei tlik lo maya chu buai thak na lai ania a khoi ma te chon gate an han duty ve boka gate lo hi pakai thei na hen tak em mai sia chu wangin tuna kan din mun han ti po hi kan chir lai kan din mun ti ani mai e Bangladesh atangin chir nu nung bara chon sang ni zani som pasari anom meka Manipur atangin sang ni zaruk som thum pathum anom boka tin Myanmar atangin sing thum sang thum zanga panga anom boka avayin singli sang khat zathum somnga panga kolmek anga kan in ngaya amai ro chu han chir le thut teila figure chu dang le duai mai theya an soita kang khan singli bel borwa kan Raltlan u naute kan ngai thak tak ang khan Raltlan nge mon ni le sum dong nge ni hriat lo hi an pol na se me mai sia so wangen tuna kan figure nei chu khatiang kha ani tin ai diang zan nge pek an ni ti po hi pu speaker min khathiam sela he figure hi adik lo chana oldon me ka chang theilo ni mai ro se ten
Raltlan pui pu na speaker khong ai nakin aziak talin min chang sela aba thawe hem se son sung ni pon aziak khan an san the thawa ni tuna han san me figure soi me ka har thein karinga thawin agar he thiam me ma ma ro chu nakin aziak in min pe the se hela hian ni kum lam record khasu ka nei thawa ole pu speaker thathe nga thange zekin chan kan tum don nia tin Raltlan pui na exam nge mo ni to ti hi member ten hriat kan du thina aza hle maya Raltlan pui na hi kan hriat la nangin sarkar lai pui atang hian zo na ni meu sia chan lo the ni si lawa secret fund na ni receipt mi alawa ni amman na ero chu invenatan chipchiar takavona ni district tina DC te thuin man thin ania a in anglo zunga a chipchiar soi hi secret fund man na han soi chiam po chu member ten thain ti karing big chung lova chu wangen hei hi chu politics nen te point kai noya kan khetlang ve katun laya Burma chungchanga India Sawrkar hoi herte China Sawrkar hoi herte kan khetlang ve ka kan rilro kan hriat chena kha hausa hi chon soilem lovila a thatlang jok omin alange ti chuan fing ve tlat thon kirlen omim ti hi tun nai te a Bangladesh buaina achwa nu hian India Sawrkar hi Bangladesh atanga lo lut te laka hian a film khurzual ta dewa chu wangen ram ri vela zep tho cheng lo BSF tenen aru tak chuan state Sawrkar tan puina in NGO te nen kan Raltlan mang ang te kan inchu na sa thei khop mai lim chan deuh te po ngai ani lim chan dan chip chiar kha chu hausa soi lem lo ila thei pato pin jam Sawrkar chuan kan unau te ron Raltlan han no chu adir te pon ni hati sin kha soi chian thei chin ni sela a thao me tin bu fai pek chung changa chuan hei chu lang sara Sawrkar lai pui atanga Raltlan te ta na bu fai en ron pek ang hi chu amuna thleng kim to in kan hria le as always one bill tu za om tak puti BC lalven chunga zona Raltlan te en koldan en fiadan tur en koldan tur eng chen nge khua khir de wangai to ani lo mo ti hi a zona khan a chan na fi ta ka om to sa devin ria kan hriat la nangen mi khongai thak tak tak in le lo chan tak zeta lo tlan thla hak lai ne na lo tlan thla tha nem takan oma sumi phena chuan har sat na siam tam tak an lo in zep ve boka Raltlan lo chukate po hianin chu tiang har sat na siam ho te chu nok an ti mema an ta na har sat na thlen tu an ni an revet hova chu wangen eng tiang taka khawak khera en kol tur nge ti a wholesale chuan siama har viau ane ama ero chu engemoti angai ti hi chu Sawrkarin a hria a film khur takin en kol dan tur hi chu ngai to mek ania high level committee on indigenous displaced people ti din ania voi ni thu khom to a ten chumi nuaya chuan
committee peng chiang taka chui tur eng lai puat chui tur an daily problem hretur committee peng siam ania chung chu thei to pen an thok renga district tina harsan na te la khom thina kan district authority te henga hian an tangkai le a chu to na hian phim khur takin en kol dan Sawrkarin angai to chunjom zelang chu ten Aizol South 3 bial tu zaom tak pi berel van isangi zo na chom dol na kan pek dan enge ni kha oma tu na kan soita kan khan high level committee thu khoma khan district ranga SP DC tele SP te membaran ni veka mani area thewa harsat na anto te soi kho mania then this district in hian emergency pek mai tur fan da ani boka chunga chuan harsat na tok te chuan an lo lam mai thin ani chu wangin a chip chiara he tur chuan a khat to ka this district administration sang te ne na tanga hanla khom le photte nga ya aza te mo a figure mo chople chila han chan mai a harsa ama ero chu district tena DC tele SP te entrasan ni a an ni kaltlangin chomdol na hi chu pek thin an ni ten lung lewes bial tu zaom pak takpu tilal limpuya zo na open jail chungchang a khan open jail hi district ten khata chuan an lo practice to a convict to an harsat na le an sual na te an jail tan chan te sim to rin ngam chung ho te chu an om na tur siam sak an nia jail ang deuh thowa hung hi ni chu ta tang chun jail pona te na an va thok thina ti te omane hei hi tu na hianin Kumain hey question awara topa minister hi hangre ka tere ngani se o le sinjong le alome who speaker open jail chungchang hi district tam taka chuan an manglo tling em maya chu wangin ti ve theyani em ti zir turin mithiam anin ruata tuna hian zirme gani ten am veng district jail son tumna omem ti kha son tumna oma tuna hian DPR siam me ka nia a mun tur te po ni china kan soi ang khan han hual deuh to ani nge ani chu tuna hian kanin bo sei me ke speaker lo me angai nom hle mai